Ke HNYF Sengkmi minta kesengi kelelit banyi kendo iu Chief Executive Member jong ke KHADC ubak peniat sings aim bandawa ban penduk pendamno ya kawe ke company ke banabar ke jela ke beletip kung Yana Petro Product Private Limited ke badai ke company Sanyrong hagashnong mausmai khatway mer hathem ribhoi ke batrekam klem dayo ki kot kisla na ke District Council khamtam ke trading license namar kalong bean ban sengkam klem don ki kot kisla ki babiang. Habakrench kila pathai kubor na kaliang uba plus karu president ke HNYF East Khasiels District ringkat uba Barnabas Manik kilong begini ke jingle jong try ke company kalong tek kumba ken snap ya kariti senchar jong ke KHADC. Uloong ru balada ke KHADC kamla ban nei na kaliang ke seng kimban se ban ya bet shakmat ban le ya ke bedon kam. Kawi central body mo kani issue bunuan habai dei bat kani ka company company klerong ke ka badan po mouse mai mo ka tengka Yana Petro Products Limited tingi wan hangni namar bakani company ka badan ke kala ya like ka kumpian jaga district council bat la saus nem menta kila ada nang ke bat ke bangilawan banja kendu UCM menta sini kalong baik nakaliang jungi kaseng yang persyak baik dengan company namaram ni tang kataro ka don ru ka cingkren bahe nakaliang jong lu prize dengan company kemudian kita ka burom wat habangi ki brig sa satu wat yang ngiru habangi lek ban kli ya trading license lu kemudian ke kitien lu ba kitien bahe andai ubuan apa kajala jungi kanong ba jungi udi ban buram udi ban ya prosedur jong ka rule anjong kan district council lu kina kalian ka jungi ngi kendu UCM mentang in persyak ban habide baka trading license umde ban ai trading license ni company pat ban matai khambang thi don du i astan secretary jong ka northern region pada kerja upo di member jong central body in matai khamchai but ban explain ke ba i lalak takma khasan tarik mo UCM berkat mangi ke HNYF bat KSU ngilalai sendan i ti ya kane ka Yana Petro Products Private Limited kala trikam kumba saus nem ni klem kikot kisla ki babiang hoi na kaliang kasunong kala ai ya ke NOC rei habangi pek habangi bisar benya na kaliang kaseng ngilap ba sibun giji duna hang to la tho ba na kaliang kasunong mau semai kala ai ya kata ka NOC ke ba tu try jong to ka Petro Products ula banbu ya baru kai kinja tiar mo haduk ba hakatu kesingi na kaliang ka enforcement jong ka district council kila lengok ki ba kumno ki ai NOC akan kerukom te kumba la brief dai 14 mah beri members jong ka central body ju ru kini berkhoi ki ba dalam ni te na kaliang jengi gi persyak ngira persyak hiru bat umdi tangata gi kerpat ha ka ying mo jong ka district council ba ya kani ka company kim disu ban ai ka trade license ti khnang ba kadumja igwe ru ki kerja company ki bale mon om tang hapo ribhoi re ha boroi kari kasi jentia jingi nak yang ka HNIF ni kentu mo ya ka district council khamtam hapo ka jelam jong ba panek sing ba inpek benya ikum kini gibru ba sim kabu ba chuwan ban khayi tang ba dio nong klem tapi ya ka jingjot jong ka memariang klem tapi ya ka jing jong pa ba bakta ya ka to ka jing sma jong ka to ka company ka basinarong to ti ngina kaliang ka ribhoi northern region kumala mikmat la pha inga ngira persya jur haduk kata bat nikwa ba ka council ikan penduk no ka trade license om tang kata ba kim de syu hiru ba entertain yaw ne bru ubalayo ikanika kaneka company ju kyong karong ha kini kinja rong surok kay ka assurance ka ba nalang jong CM la IP abang ilik gendu yo CM ya mentah ong ba idang examine ni kato te ula kular hingi ba ngini ya trilang bang ada long kabala ilong ba kinom ai hiro ya ka trade license yang jong ka council nakalian yung pila ya kendu ni company hoi nakalian jingi lawan kendu i kato kasgi bat akato kasgi kumpan ong biang ba CM lalik ban jurip hang to ndai like ban lek jurip mo ngina kalian kasang ki siu bat HNIF ngalik ban jurip akato ka jeka
Cuma nak kata jing juruk jupi hilap ki pemberian kat setelah ke ga dan ke maham ki time limit pibo kuno ki. Hoi ngilap bom dan ni nang kumba siong ulayat klem kini kena ikut kislah babiang nak kalian ke council ni nak kalian jong ke district administration ngai iba abro kiliang kalau fail lu berhoi. Sa chua kata hai nak kalian jong kaseng jingi kilalik hang ya katuka company jong tu andre hadin asing lai singi se hak jingi penbej mo ba kamdi ganti bangin le da kata karukom te uru lakular ba habreng news ngi unuan sim ya kata trade license nak kalian ke council tingir ngi perkhat bu sim re hadu benta ule bom salia mo te nak kalian jingi nak kalian kaseng yang bangin khang de ketika company jong Iya mentang kapli na kakang na. ya benta kadang pli Kadang beli. Bila dah kadang yang clear bet ada. Nadok mentang kan yang clear bet yang ada no. tak tahu nak kalian kaseng jingi mo kasin jam bangin sim ngam ta jingu ada nak kalian ke council kalau ai ngi assurance ba maki kin sim kia rengkat kaseng jing Cuba lah kim nak apa ni ke sencam ke step ke sampai. katanya hab ya sikmat nak kalian kaseng hab ya sikmat lagi dia udah gelak itu Kita kemana? Keteng Keteng pi. no ba? Barnabas Mani Kibat kumu? Barnabas Mani Kibat kumu ha ko asing. Apo ke Central Executive Committee kumu member, apo Riboy kumu assistant. San sekretari.